هو اللي هيحصل قلنا هنفرم في الخلاط ده ادي 1 2 3 4 ازايز. ده احنا اصلا عملنا قبل كده فيديو وعدى تقريبا 5 مليون. ادي الخلاط ودي اللي بتتحط فوق الخلاط، وعندك دي اللي هي لو حاجه ما اتفرمتش كويس. ونطلع البيت بص ومعاك جوه الكتالوج تمام جدا. فاظن كده احنا كده جاهزين ان احنا نبدا العمليه بتاعتنا. قبل اي حاجه بس كده اعمل فول عشان احنا هنتعرض بص لمخاطره دلوقتي. طبعا مش هعمل الحوار ده كده عادي، ف هستعين بالكرتونه دي وهنفضي الازايز كده. خلاص اهو فضينا الاربع ازايز اللي مش هنشوفهم تاني بعد الفيديو ده باذن الله، او مش هتشوفوني تاني الله اعلم. ونجيب الخلاط بتاعنا فرمنا فيها قبل كده ازازه ولسه سليم زي ما هو. فوالله هنشوف بقى بعد الفيديو ده الخلاط ده هيكون معانا سليم ولا هيكون كده جاب اخره خلاص. قبل طبعا ما نجرب حابب افكركم ان مفيش حد يجرب حاجه زي كده في البيت نهائي. فهنجيب معانا اول ازازه ونفتح. هتوحشينا طبعا. نجيب بعد كده ايه استخبى دي ورا دي كده ايه عشان الحوار كبير. انا سليم الحمد لله. انا مش عارف هي كده اقوى قوه ولا ايه. هو في حوار يعني انا بصراحه نسيت الحوار، بس تقريبا في حاجه بتشغل اقوى درجه وفي حاجه ثانيه بتشغل الدرجه اللي هو عليها. فانا بصراحه مش فاكر ومش عايز افتكر لان دلوقتي في حوار اكبر من كده بكتير. لسه شايف فتافيت تحت. كده هو يعتبر اول ازازه اتعملت معانا اتفرمت طبعا عشان ما نتعورش، فنروح نفضيها بسرعه ونرجع تاني. فكده الحمد لله اول ازازه يعتبر نجح معانا ان هو يعملها. دي مش شروخ دي عشان انا ما غسلتوش، بس هنغسله في الاخر خالص بقى. نخلص بس الاول نشوف هيعيش في الاخر معانا اصلا ولا لا. جايبين تاني ازازه عملنا فانتا نعمل لنا واحده بيبسي طبعا يعني نخلي بالنا عشان ما يتعورش. نازلين بالازازه نجيب الكرتونه بتاعتنا 1 2 3 بسم الله. الله اكبر الله اكبر. ده ما فيش هي حرفيا دوسه واحده بس وما فيش ازازه خلاص. ندي برضو ايه تاني عشان ايه. تمام جدا تمام جدا. تاني ازازه اتفرمت معانا. يعني مهما انتوا تشوفوا قدام الكاميرا بس هو الاحساس اصعب من قدام الكاميرا بكتير جدا. فنجيب الكيس ونفضي الازاز طبعا نبعد عشان ايه الغاز اللي طالع منه ده والحاجات دي المفروض ما نشمهاش، المفروض ما تتعرضش لاي حاجه طالعه منه. كده احنا كسرنا تاني ازازه معانا. والله بقى هل في شروخ هل في حاجه حصلت ده كله هيبان بعد ما يغسلوا في الاخر. وطبعا هسيب لكم في الاخر لو انتوا عايزين تشتروا الخلاط ده هقول لكم في الاخر تشتروه ازاي. فهنجيب الازازه اللي بعدها ونحط الازازه. خلي بالنا نحط الغطا بتاعنا. طبعا لازم نتاكد ان كل حاجه مقفوله كويس جدا عشان لو حاجه مش مقفوله كويس قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. فكده جبنا الخلاط اهو. نجيب الكرتونه على اساس يعني ان الكرتونه وسيله امان بس ماشي ما علينا. بسم الله اصمد بالنار. اخر اتنين اخر اتنين اخر اتنين بسم الله. قعر الازازه لسه ما اتعملش. بجد بجد من اصعب التجارب اللي انا جربتها او اللي انا بعملها. الحوار صعب قوي بجد. نشيل الخلاط على جنب. هنجيب الكيس نفتح كده. والله يا جدعان كتر خيره ان هو لسه سليم، انه لسه صامد معانا اصلا. والله اخر ازازه معانا هل هينجح ولا هيجيب اخره. هنجيب الخلاط بتاعنا وهنجيب الخلاط بتاعنا برضو. نخلي بالنا من الازاز عشان ده حوار. ونجيب اخر ازازه معانا واللي لو نجحت انا هفرح جدا انا هفرح جدا اقسم بالله. احطها كده. خلي بالنا حط ده كده. مره ثانيه محدش يجرب تجربه زي دي في البيت حتى لو اشتريت خلاط. اوعى تجرب تجربه زي دي. وسيله الامان وسيله الامان وسيله الامان. يابا ايه يابا احنا ما بنخافش يابا اهو. بصوا مش عارف في غاز اصلا بيطلع منه. اعتقد ان احنا ما ينفعش نشم اصلا الغاز ده بس يعني ايه في دخان تحس طالع منه كده. لو حد عارف ايه الدخان ده يقول لي يعني. هنا هنيجي بقى لحظه الحقيقه. فهنشوف بقى هل هو اصلا يعني اتخدش. هو طبعا لو في خدش طبعا ده طبيعي جدا جدا جدا. انت حرفيا مفيش صعب من كده. بس لو اتكسر يبقى كده ممكن نتكلم بقى ان الخلاط ممكن ما استحملش. فهنروح نغسله ونرجع تاني بقى نشوف ايه اللي حصل هل هو اتكسر او لا.
نغسلهم بسرعه. طيب يعني كده غسلناه غسله يعني شويه بصراحه، في بعض الخدوش بس ما اتكسرش، يعني انا مش شايف فيه كسر واحد، هو في بس ايه بعض الخدوش كده اللي اتعملت له من تحت بس. والله هو كتر خيره اصلا فكره ان هو صمم قدام 4 ازازات ازاز، فدي بصراحه صعبه قوي. والله ده اسيب لكم لينك الشراء بتاعه تحت في الكومنتات. اظن ان هو نجح بامتياز كمان، فكره ان هو اصلا يفرمهم وما يتكسرش او الموتور ما يعطلش او يبوظ، فدي بصراحه شابوه جدا. متاكد طبعا انك هنعمل فلوس عشان عايزين نوصل ل 100,000 فرع بوقت. وبس كده، سلام.